KwaNongoma. Hayi mfowethu, ngeke mfowethu, yes. Injalo nje kuphela sishawo yes. Mhlambe wenkwenye into engizoyisho angifuni ukisho uzongibuza umbuzo. I-traffic eRadweni ngiqale ngo-2004. Ngavolontiya ngo-2004 kwaze kwazoba u-2014 ngaqala ukuthola i-contract mina after 10 years ngayidonsa from 2014 ke sengine-contract kodwa ngine-contract engikhokhela kuphela ikuseni ngalivolontiya intambama kuze kube namhlanje. How is that? Ngivolontiye 2014 sengine-contract ikuseni ngiyaliholela intambama ngaliholeli kuze kufike manje bese ngithi-ke go back kancane ngibe umuntu wokuqala omnyama angithi ngithathe kubaba uTshapo Machaya Eastern Cape umuntu ophendule i-traffic kwa-East Coast Radio ukhona elinye iphoyisa lakade lisebenza khona elayenza yaba i-business uyabona ngibe umuntu omnyama wokuqala ophendule i-traffic yaba i-business ngo-2014 kuze kube yimanje njengoba nje i-business today isi-business kakhulu iyadayisa ngifike ngiyibeke phezu kwetafula ngikutshela iy'namba bese ngithi ngifuna imali engaka yilokho mhlawumbe engingakusho ngikwenya mhlawumbe nge-traffic ukuthi ngisukaphi nayo yabona yes khona manjalo isigodi South Africa umholi umgabula wamaketango bopha no stop and go le asibonge kuqala umnyango i-Department of Transport u-DOT ngaphansi kobuholi kwalo ubhuti omdala uyena owenza lento yenzeke njengoba yenzeke ibingezukwenzeka lento bekuzoba nzima kwamanye amadoda nakweminye imizi kodwa-ke uyiqedile i-unemployment kwavele kodwa yazi singakayikhulumi phela mina ngibone ngo-5:30 ukuthi angikho ohleli futhi itoho liphelile ngoba phela akukho la ngangatshelwa khona ukuthi liphelile kuvele nje akwangavela uyabona lento ubona ngezenzo ngo-8 ebusuku khona ebusuku kwangena ucingo lwada sikubona ohleli ngathi nama ngiyiboni wathi okay kulungeleke lento sisotha kanje ezinye-ke zezinto lezi kodwa-ke siyabonga kakhulu i-Department of Transport DOT KwaZulu umsebenzi niwenze kahle. Siyabingelela ngenza ukuthi cela uma uqala ungene kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button kule channel yethu uMkhosi 2 wengenza kwethu-ke lana ku-Ayanda Msweli uyasivezela indlela axoshwe ngayo emsakazweni Ukhozi FM ngenza kwethu-ke sizokhumbula ukuthi-ke izembe limile okhozini liyagawula kwasani izingane zakwethu-ke so naye u-Ayanda Msweli ngomunye-ke ophelelwe itoho laphayana Ukhozini FM. Mina-ke nawe bengingathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko.